16th annual conference hal dogyang angul 1000 jago hal do jagung sistem panla onul melanga to oduk tangke yuk kerke olung kita accommodation nol asahama songul pura piri mapam melanga welcome utne melanga so alwat pakai ebo pa hoga si organizing secretary kabeguma sinta kuma balu hidam semu hiba apako onul 22 ngam aram se at ko le osol kam ninya ba si achin dal donya to ko sorga ni kuna ninya pikul hosingol achin dak te kampa o arasum baramara finishing oga continuous ta si achin dal donya to o si social secretary sahab Good morning, sir. This social secretary ka so 16th range annual fellowship ka malik lo dang o ga bisa ngul chui ka belum ma dan lab ge tel mu we tan ai o ga si achin sol pa sol nguluk update so kam nguluk pe news so kam update ta menu la ji ga in la o ga bu o sol kha bu pa sol update o si secretary ka PhD department Tamboala LE o isi ga bu pura preparation ma da do o ga so nguluk so kam nik so contribution ma wa bo mule ngam so charge so bili bar singam o ga range o gam kam bedna o range o ga ken nguluk range chairman sar ngulam pars ja pendel di rop ta do dedication ma do ngulam Pepsi nge dui kes go bo Pepsi dui kes ngula ba ajipa dedication di rop ta do o ga thank you nambed ne aru mula bo do pai elbe do so si secretary ka be gum o ga sol khangul si lu kham jaga se be pa na mamule range o ga sol ene abu bia pel be masu ak ani gala instruction munilo albade mu pa sol kha akka ma nguluk chairman sar hesken allo alail Pepsi du kes ba apcitelen bana o gamnul muleng so soita charge ai soita nampum so ge nguluk otu pu pastel range ni nganul muleng cinta kuma ba muleng hadup trai malaka ngulam sabu ni sam ma bala nul muleng delegate hadup trai malaka nguluk si jaga nge halipa kangam mule pa ge dang ho gamnul so muleng so 16th range annual fellowship so attend the try malaka o gamnul muleng ngam tan bapa ya lencho 22 ngamnul muleng aram se halaka